بله بێگومان یعنی ئەف داگیرکاری و هەڕەشێن دەوڵەتە داگیرکەرە تورکیا بێگومان فاکتەرێ ئابووری لە هەرە پێشە بۆ وێ چەندێک و زیانمەندێ سەرەکی وەکو هەمی سێکتەرێت دی ji bilî meselê siyasî yê girêdayê rewşa herêmê ve têkdana abûriya wê deverê ya ku Evrûkê herişê set ket wekû canibê îkonomî layênê îkonomî em berê xwe bikene vê qeziyê em dibînin şêweyê vê dagîrkariyê gelekî ciyawaz et gel hemî ew şerrê taybet yê abûriyê ku li dijî herêma Kurdistanê dê tekirin چونکە ez bînim Tirkiya ne bitinê şerrekê siyasî diket belkû ev şerrê jeopolîtîkî, şerrê abûrî, şerrê îkonomî li rojevê de ye û li pêşiya her nakokekê rengvedan û karvedanê tê derkevin. Ew jî ev ye teban baştirîn dever ya ku em şên bêjin kiştûkalî şilayê berhemê şaxawî ve yê çiyayî ve ew derdorê mabeyna başûrê Kurdistanê û bakurê Kurdistanê تقریبا بسەدان گوند دێنە تەخمین kirin ev sedan gunde nebtinê vê qûnaxê de hatîne çûrkirin berku ez dikarim bêjim li destpêka serhildana başûrê Kurdistanê sala notûyekê heta nûke ez bînim Tirkiya şerrekê taybetê îkonomî li dijî başûrê Kurdistanê diket û hemî hecet û hicet û tometê wan jî ev ne ku hebûna gerîla û parta karkerê Kurdistanê têda wicûda wan heye lê ez bînim ev çende bihaneyeka gelek gelek seqet e ku Tirkiya dixwazît eprêya propagandekirê li dijî gerîla û dijî parta karkerên Kurdistanê PKK berdewamiyê û domdirêjiyê bidete van pîlanê xwe şerangîz li başûrê Kurdistanê bo têkdana binema û şengirsên abûriya herêma Kurdistanê û her wekû ya diyar e jî yanî wextê em bînîn ev şerê îkonomî iqtisadî yê abûrî li dijî herêmê diket Tirkiya hewl daye li herêma Kurdistanê wekû bazarekê erzan bû saxkirneveya ber û berhemê xwe bikar bînît ji ber vê yekê jî heke berê xwe bikenê îkonomiya başûrê Kurdistanê hemiya dagîr kirî bi şêweyekê em şên bêjim şêwekê sîstematîk eprêka kompaniyê xwe eprêka kelopel û kalayê xwe bazirganî eprêya kompaniyatê xwe ku ev kompaniyatê wan beşekê zor casûsî û sîxuriyê bû mîta Tirkî û bû dewleta dagîrkera Tirkiya dikin û ev deverê sinûrî jî yê ku keftîne bervan hereşa hemî wan deveran e çi şilayê geştyarî ve ku deverêt سنج راکێشن بۆ گەشتیاری و سیاحەتا هەرێما Kurdistanê ku eger ev dagîrkariye neboye ev zirofe neboye bît yanî xelkê başûr ev devere hemî bikar înaban bû geşt û guzarê û milyaraha pare wekû dahat bû xelkê herêma Kurdistanê û xelkê wan gund dahat ba ji bilî wê yekê jî devereka gelek zengîn û dewlemend e berhemê xwe kiştûkalî berhemê kurdewarî ji bilî ev berhemê şaxawiyê ku Kurdistan pê merûf e wekû Kezwan e wekû Mazye wekû Simaq e hengvînê xwemalî ye çendeha ber û berhemê xwemalî li wê deverê hene û ber û berhemê havînî jî heye wekû birinc e çandina birinc e kuncî ye hemî berhemê nîsk e nûk e genim e cû e ew berhemê em bêjinê ber û berhemê danewîle li wan deverê sinûrî û hem ji ber wê yekê jî ku devereka xoristî ye yanî ew ber û ber hem hemî yê xwemalî ye em şiyan yanî vî ber û ber hemî bi heqîqet hem abûrî û îkonomiya xwe ya xelkê xwe pêşbexîne li wan devera û hem bîte hokarek jî ku eqlê sînaî û pîşe û wekû bêjin damezrandina kargeha jî biba derfetek li wan devera bi hundê ev berheme hatba saxkirin û careka dî ev berheme daxilî mecalatê sînaî bibaye bi hundê biba serçaveyekê serekiyê dahatî bû xelkê Kurdistanê bez bedaxa we bi heqîqet yanî Tirkiya dibêjim ev şerê taybetê îkonomî li dijî herêma Kurdistanê ji bilî şerê siyasî ku ez bêjim ev şerre şerrekê gelek gelek dijwar e û armancê tû jî ev ne ku gelê Kurd li başûrê Kurdistanê nebîte xwedan şengisekî abûrî û xwedanê berhemê xwe xwemalî belkû hemî dema piştbestinê be abûriya welatê dagîrkera Tirkiya biketin ku her wekû em nûket bînîn li vê qeyrana darayî da bi heqîqet yanî sedehan ziyanê sedehan
مليون دينارا جهاند يا خلق كردنشين و خلق گونشين وان دورا و جبلي ويكي جي حكمته هريما كردستان جي يا باشور نشيا خدان پلان و استراتیجیت بید بوی چنده حد که سنوره که بوی داگیرکاریا ترکیه دابنید که بردوام حجت و بهانت وی هبونا گریلاین پکه که الدوره و اف حجت جی ام نکت بینین چه بهایت خونینه و چه قیمت خوشینینه چونکه آرمان جا ترکیه بحقیقت نک تقدان و شنابرنا حزبك سياسية كردية چل باشور چل باكور هدف و آرمان جاوه گله کرد او هدف کن تقدان آبوریا کردی هدفه نهیلانا گله کرد هدفه بحقیقت جبروه که جیب ام بینین طموحات توی هشتا زیده چنه پیش و نهاد دا خوازه هوی چندید کد که کرد خدان چه استاتو اجنبیت الباشور کردستانه هولاوی چندید دا جارکادی خونت میثاق مللی و یا عثمانیا یت بری سالا 23 جارکادی زندیب کتوه و خونتوا چونکی اف جزء و پیلانه جیا کل باشور تیتا کرن باشور کردستانه بشک شوی پیلانا مزنا دولت داگیر کرا ترک چل سرویلایت حلب یا سوریا چل الباشور خوسريا ديمقراطيك ودور روش آوای کردستانه الگریسپی السریکانیه و چندین دوری دیگه رو که داگیرکاریت مشینید و خونت به همی اوایک و حتی سال 23 هالكفتا بورينا 100 سال سر پیمان لوزان جارکادی خونا عثمانلیا برهم بینتوه و دورت سوريا وكم قوتي الحلبة والباشورة والباكورة سوريا الكوافروك البن خوسريا دا صلاة خوسريا ديمقراطيكا روشاواي كردستان دا الجل باشورة كردستان حتى جيتا كركوك وولايات موصل خونت وانا جاركا دي داگير كنوا وجا چب شواكي سلمي چب شواكي امشين بيجين عسكري ولشكري وتدخلها مباشر الذي بياوي دا وحتى نوكا بدا خواج طبعا جواكي نيف دولتي جلكا بيدنگا و بدنگ بونا جواکانی دولتی و در فتت دتش فاشیزم و وكو بيجن بيلانت هرمية أردوغاني ودولة تركيا كو بردوام السرفيرج كي بمشن وشبلي فيكيشي بيدا صلاتيا باشور كردستاني وحزب السياسي وحكمة ريما كردستاني كو هلوسا كي جلق شرمينانه هي برانبر دولة داگير كرا تركيا اوج يا ريخوش كريا كو بردوام تركيا بمنت بيت داگير كت عردما بل بيقومان الفيداوية دا من هول ضايا بحقيقة بظانم الدفرت دهوكي ما بين وكو سنوري هفلير ودهوك المرقصور بقرا حطات جيدا آل الزاهو من هول ضايا بحقيقة يعني الروبيفاكي بكم يعني مسحكي بكم بوان قندت هاتينا تشول كرنش انجام داگير كريو وقصفو هيرشن دولة داگير كريا تركيا بومن ديار بيا طبعا هر قندك يغري ما كردستاني الدمن خودا چه بری 30 ساله چه یعنی الدمن کوندا چه مالکا کردان نبوید چه گندکی کردان نبوید که خدانت مر مالاتی و آجلداری نبن دولتك يعني وكو بيجن ولاتك جلق دولمند برهم آجلداری و برهم وكو بيجن مر مالاتي و خدان کرناوان الهر گندکی جی طبعا برو برهم خوها بوش رای وکو بجن برو برهم گیانواری و یا رواکی یا گیانواری جی شنگستک سرکی بو وکو سامان آجلداری لهره ما کردستانه او صدان گند کو حتی نو که دکارم بیجم حتی نزیکی 500 گند هاتینه چول کرن و سنورا رقمه که دقیق منینه بس دنابرا تقریبا 400 حتی 500 گنده نت آودانن هاتینه چول کرن چل سردم انفال سال 88 و دیو داشت طبعا او هولدان جدینا نکرن بشتی نوتوی کشلای حکمت هرمی و چاپوشیل داگیر کریا ترکیه ها تکرن و دستی وردانتوان ولی کرکو اف دوره همی بینه چول کرن جاره کادی ما هنده گنده تاین یعنی بشیوه که همشین بیشین کاتی چند مالک آن 2 مال آن 3 مال ده چنه ویره او جید اتماوی هاوینی دا وقتی بیتا سردم گرمه و هبونا برهمی لی اوه نابیتا خویانا بید که اینه اف دوره همید آوانه بحقیقت یعنی او مالت که کوچری و سفریجی چوینه وان دوره بحقیقت یعنی یدکفتینه بن مترسیا گفا داگیر کری و قصفا داگیر کری ترکیه با اجبروه یکی جا کرد و حساب که 500 گند و هر گنده که کرد و براوت که وکو تکرار 20 مالا لبینه در یعنی احتمال ویگوه دی بیته هو کاری ویکی که ملیونه ها سر
بازی و مالاتي افروكا الوان گوندا داهینا خودان کرن و داهینا او کرن اوه دابیت ثروت و سامانه که نیشتیمانی گله که مازن و دابیت هوکاره که صناعت ولاتی جی پیش که با چش لایه چکی افروکا کرد و برف که کرد گشتو کالی بر همه خوی رواکی و بر همه آجلداری و مالات و همید بیتا ماده که خاف کرسته خاف بوی چنده که ببچتا اتکرته پیش سازی دا و داخلی هندک قناغ دی ببیت و ببیتا برهمه که نیشتیمانی و هم صناعات ولاتی و ورشه و کارگه جی پی بین دامزراندن چونکه اف برهمه هم گوشته و هم پامبیه و هم وکو همشین بیجین شیره و ماستا و یعنی اوه همی دا کارگه و پروژه پیش سازی دا بین دامزراندن و جبلی وی که جی برهمه رواکی جی او برو برهمی چیایید گل برو برهمی تیتا چاندن همی جی امکان هبو او برهمی زیده جاره کاری داخلی وان کارگه ها وان پیش سازی ها بابا برهمی که خمالی اجبرویه که جی دولت ها داگیر کری یا ترک باش دزانید که او دورت گنشین تریما کورسان گلک دورت دولمندن همی برهمیت خوبه لو رایاوی شر آبوری و شر تایبت گل کرد لباشور کورسانیت کد بدا خواه من گل جره گوتی کرد دناف خودا پارچه نه و جه داخل جی که اوه اتماوی 20 سال پتره ام بتایبتی لکنه که لکنگران تواتی داخل زیر بونو یک رسیا گل کرد کن و بوم خویا بویا کل باشور کورسان هندک پارتین سیاسیین کردی جه داخل جی ادبوینا داردست داگیر کرده و داردست دولت داگیر کرده ترکیه جبر وی پرچه بونا کردان جبر نبونا نیرین که استراتیجی دناو مالا کردی دال باشور کردستانه نبونا حولدان جدی بوی چند یک ریزی و یکتیا کردان چه بد چونکه هر 4 پارچه هر 3 پارچه دیر کردستان جی حقیقت هیوی امید هبونه به باشور کردستانه که استاتوک بو گله کرد دامزرید و ببیتا جی هیوی امید همی گله کرد بس جی داخل جی حقیقت لاین سیاسیین کرد پندک لاین باشور بونه داردستین داگیر کرا والپیش جندرمه و لشکر داگیر کری ترک چیت شر برای خویت کت یت گریلا و یت باکور کردستانی و یت خلک دی و دولت ترک بهمی رنگا هفکاریا وان لاین سیاسی کرد اشعال اکونومی و اشلای سربازی اشلای چکی و داویا به یکی طبعا هر ضرر گهان دا گلی کرد اجبر به یکی جی هبونا وان خوی خیانتکاریان تواتی دناوا باشور کردستانی دا بو کاری و چند جی کو پرلمان جی نشید کاری خوب کرد لاین دی سیاسی جی اجبر هبونا برجواندیت خوی تایبت یت کسوکی یت حزبی و گریدان وان گل برجواندیت هندک حزب دا صالات داره بو یه هوکار کو یک رزیا گلی کرد درست نبیتن گلک هولدان ما کرن هولدان بو یکی شورا نتواتی گلی کرد شورا ایکتیا نتواتی بیتا دامزاندن گلی کرد ایدی خودان پروژه بیت البرانبر دولت داگیر کردن دورو برین ما چونکه وقتی دمیم بحثی ترکیه که ترکیه نهابتنینیه ایران جی دولت داگیر کرده ترک یا ایرانی و کمار اسلام یا ایرانی افروکه یا هرشت داگیر کرنا دورین سلیمانی و دورین دور قندیل وان دورات تو باراند کرد یعنی هرشش همی دولت داگیر کرد بردامه الدولة هرشة حتى العراق يجي والرجيم وحكمة العراق يجي بردوما افرو البرانبر جالي كرت لدورين كركوك وشنغار وخانقين و اف دورين كابتنات مادا صدو تشل يا دستور عراقي داكو حتى نهاتینا چهار سر کردن اف بسیار جناب تاکیدی که اینه کرد چپ کرد بویه که حده که سنوره که بویه داگیرکاری دابنید اسوی باری دامه حتی یک رزیا گل کرد لباشور چه نبید حتی هیز نیشتیمانی خونه کنه یک لباشور کردستانه ابریکا ابکارینانا هیزا قانونی یا پرلمانی و هیزا دیپلماسی ادگل ولاتن روشاوای ادگل ولاتن دی و پیگ و همی هیزا دیپلماسی هیزا شری هیزا آشتی هیزا دموکراسی ابکار بینن برانبرویه که حد و راده که برانبر داگیر کریا ترکیه دابنین و حد و دانان حد که جی بوه داگیر کریا ترکی دی و که من بوتا گوتی دویتن همی آلاوت و شری بوبکی چپ آشتیانه چپ شوکی سربازی و تیک دا ام هول بدین الویره اب قانونا همی بارگاین ترکیه پروتستوب کین و نهلین وجود ترکیه لب دوره هبیتن و کمپانیات دواجی الکردستان بکینه داره و
نهلین کاری وانه بسنز و یه اکونومی کردستان هبید وکو کمپانیات تواد بازرگانی و پیوندیت خویت آبوری و بازرگانی گلوان قد بکین ریکاله بگرین اف خوب خو آبوریا ترکیه ده برف هلوشانه چید و برف لاوازیت چید چونکه اف شر نهاد ماشین همین سر حسابا ما و آبوریا ما افرکلی شر گلی ما پید کنه با پترول ما بخود بن بازار ما قورق کری چه برهمک بومن نهیلایا داگیرکاریا بردوامه شمی آل سیاسی و آبوری و دیپلماسی و ام یتگری داین اجبروی که جی دویتن حقیقت یعنی پیتوی بریاره که جرعتانه یا بس وکو من گوتی اجبر هبونه هندک لاینت خیانتکار لباشور کردستانه فرقو الدسپیکو هر شتکی گلی کرد الدجی خیانتکاریا نتوایتی خبات و بزاوی بکتن دویتن اول جار تو شورا شکل دجی وان خیانتکارا که یکو کرد بناو کردان و ناو کردان دانه و لاین سیاسی کردینه اوی تفکاریا دجمن و دولت داگیر کرد کتن جی داخل سبارت او ملف پترول و ملف که ام دخوازین گل جارا بحثی و ملف بکن و ما گل جارا یه بحث کری و ما تبینیت خوشی بردام سرداینه وشلو وکولای اکونومی آبوری و از گل جارت بیشن بداخه و ام بیشن حکمت هریم عقدا 5 سالیا کری پیچوانه وی که پارتکا سیاسی کردی مناوی پارتی دموکراتی کردستان اوی عقده وکو افگره بستا اکونومی و پیمان آبوری 5 سالات گل ترکیه مور کریه یعنی معقول افروکل اگر حزبک وکو ایکتی نشوانی کردستان داصلات دابید حکمرانی دابید پیسانین و هیرکاتین بن سروی گره بستا 5 سالی یعنی ابد تشتکی برعاقل نیند وی اوی دا لورا از بیجم اوه پیمان ناما پارتی و بارزانیت گل ترکیه بوی چنده بو سبارت نبتنه ملف پتروله ملف پاراستنا برجواندیت تایبت حزب سیاسی لهرما کردستانه برجواندیت وان السرساحة السرگورپانا باشور کردستانه لورا اف پیمان نامه بشکی به اکونومیا و گریدای مسئله پترول و نفت وانشتا و گازه و بشدی همی تایبت و پیوسته پرسن امنی و سیاسی و ادنا برای ترکیه و وی آل باشور کردستان که هم بجنی آل پارتی دموکراتی کردستان نخیر ترکیه بریکا قورق کرنا وی سکتر پترول هرما کردستان و هلایا اب پترول برای عرضه و آخوه بیت شاندن بو بازار جهانی دا ملیونه ها دلار قازانج دیگن یعنی چه مهنینه کو پتر جه 100 میلیون دلار وکو ترکیه وکو دولتا داگیرکره ترکیه وکو رژیم اردوغانی استفاده الپترول هرما کردستانی نکن گلک ریکیدی ما هبوینه کو ام پناه ببینه بروی که یعنی نبتنه کو احتماد و پشبستنا ما به ترکیه و بویا دویتن یعنی اف چنده مدار دابال برچاوه خو هبونا مصير و چارنویس پترول کردستان بدست ترکیه هر دم امکنینه دیل هر دم التزامات و پیگریال سرمت صابینیت وکو ترکیه هر دم دخوازی دشیتن قد بکت هر دم دخوازی دشیتن وکو کارتا کا فشار الدجی مبکار بید بهنده باشور کردستان الدجی پارچندیر کردستان بکار بینید پیشمرگه بکار بینید حزب و لاین سیاسیت خیانتکار الباشور کردستان برجاندیت و پارزیت الدجی گریلا و دجی پارچندیر کردستان خباتوان بداتا مشاندن اجبروی که جی ترکیه مستفید سرکی باید وی پروسه دا چونکه دهاته که مازن گهیتا ترکیه ابتنه بس اگر رقمه که بدم جنابی و ابتنه کریا و گواستنا پترول پریا ترکیه دا حیوانه 30 میلیون دلار بتره وجبلی وی که جی اف صفقات و عقدت کرین ديال تركيا و قرض ديال تركيا والجاتين اوا بردوام تركيا وكو فشار سر حكمت هرم بكار بينيت بوي چند کو قرض پیش وقت دو هرم کردستان و حکومت هرم کردستان جل جارش پیش و پترول دا یا پیش وقت یعنی کواتا ام بیجی نفت هرم کردستان یا هاتی حراج کرن یا هاتی ارزان فروش کرن ولیکن یکو حکومت باشور خدانا وی برهمینه بیتن خدانا یعنی پروژه که سربخونه بیتن بوی چنده بشیتن کیف خو آزادانه وی پترول بشین تا بازار جهانی دا مها بوری دهات نفت الهرما کردستان وکو رقم آشکرا بو این ویداوی دا الچاپمنیه دیار بویا المها ببونه المها 5 مها گولانه حکمت هرم بهای
دهات هرما کردستان 312 میلیون دلار بوینه اشوانا بتنه 86 میلیون دلار بو گنجینا حکمت هرم مایه و 5 میلیون چون بو قرض ترکیه و 30 میلیون جی بو کریا و گواستنه کواتا بس الدهات مها 5 مها گولانه ترکیه 8 میلیون دلار دینار عفو 8 میلیون دلار قازانج کریش نفت هرما باشور هرما کردستانی اجبروی که جی حقیقت گله کیافره کو هیرکاتیت و پروسا نفته و پترول و جاره کادی بیتفنر خواندن اگر به وی آوایی هرما کردستانی و هرما باشور سرویس استراتیجیت یا بردوام بید و نفت خوب وی شوی ارزام کد و پیختت خدمت داگیرکریا ترکیه دا بگومان هردم ام دبینه دیلت و سیاسته و هردم دشتن ترکیه ما وکو کارتکی بکار بینید یعنی وکو پترول کارتکل دجیمه و همی دماد کارید ما برسی کد قیرانا درست کد بومه و جبلی وی که جی اوش بس آل پترول بو جناب ود بجم اگر آل بازرگانی بجم ابتنی گمرکای ابراهیم خلیل قباره و بازرگانیش 8 میلیارد دلار پتره هش ما بين هش حتى 11 مليار بله جا طبعا رقمت كو جلا جرت هنا او كرنت هنا راغاندن اسوي باريدا ما بترش 10 مليار دولار حتى 12 مليار 14 مليار جلا سالا الديف صالح هات يا جوهرتن لو را امك اوا حجم قبار بازرگانی دنا برا آل ترکیه و آل هرما کردستان يعني بهای 12 مليار آن 10 مليار دیف صالح و دیف اوه بازرگانی دیتا کرن اجوان 10 یا 12 میلیارد آیا ترکیه چند قازانجت کرد اشیم بجمتا 190 چیتا برجام دیا ترکیه دا چونکی متش تگین ام فروشینه ترکیه بازار جهانی دا اما او 195 اما بجمتا 195 او برهم داخلی هرما کردستان بید برهم ترکیه و بازار مت تصاح کرن ایدن کواتل وری اب پاره همی چیتا خدمت دولت داگیرکری ترکیه و ترکیه استفاده کی گلگ مزن الباشور کردستان کرد و جبلی وی که جی دیان کمپانیتوال ورنه کارت کن پاره جارکا دیوی سرمایه ود گوهزن بناف آبوریا ترکیه و اکونومیا ترکیه جارکا دی هر ترکیه استفاده لید کتن